U proleće uz kišu i grmljavinu, na jugu leto. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića. Time je poništena presuda iz 1946. godine kojim je osuđen na kaznu streljanjem zbog, kako je bilo navedeno, saradnje s okupatorima. U obrazloženju odluke 7 decenija kasnije navodi se da Draža Mihajlović nije imao pravično suđenje i da je postupak bio politički i ideološki obojen. Sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi time da li je Mihajlović ratni zločinac. Osuđen na smrt u jednomesečnom sudskom postupku, rehabilitovan u procesu koji je trajao 9 godina. Zahtev za rehabilitaciju unuk Draže Mihajlovića podneo je 2006. a suđenje je počelo 4 godine kasnije. Usvaja se zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojnog veća, 1 sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posljedice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine, a rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim. Ovo veće je zaključilo da je Dragoljub Mihajlović lišen života i drugih prava na osnovu sudske odluke iz političkih i ideoloških razloga. U obrazloženju odluke navodi se da su Mihajloviću prekršena mnoga prava. Nije mogao da angažuje advokata pre podizanja optužnice. Pre suđenja nije imao uvid u dokaze. Tokom procesa korišćena su i falsifikovana dokumenta, a uslovi u sudnici nisu bili regularni. Samom Dragoljubu Mihajloviću je tokom celog suđenja davan alkohol od 1/4 litra rakije dnevno, da bi se to davanje završilo sa 1,25 litara dnevno, jer se navikao, kako to svedoči Slobodan Borisavljević. Postupak protiv njega bio je i politički i ideološki obojen, što jasno proizilazi iz činjenice da su se predstavnici izvršne vlasti mešali u sam tok postupka, a neretko i donosili ili učestvovali u donošenju ključnih odluka. Objavljivanje presude pratio je veliki broj predstavnika medija i građana. Ispred suda jedni naspram drugih pristalice i protivnici Dražine rehabilitacije. Ovo je veliki dan ne samo za srpski narod, on je veliki dan za sve čestite Jugoslovene. Ne zaboravimo da je u jedinicama Draže Mihajlovića učestvovalo 10.000 Hrvata, 8.000 muslimana i 6.000 Slovenaca. Istorija se ne može revizitirati jer se zna ko je bio jedini borac protiv fašističkog okupatora, a ko je bio kolaborant i ko je bio na strani nacifašističkog okupatora. General Dragoljub Mihajlović osuđen je 15. jula 1946. godine na smrt streljanjem. 69 godina posle streljanja još se ne zna gde je sahranjen general Dragoljub Mihajlović. U nedostatku drugih dokaza o njegovoj likvidaciji, kao datum smrti označen je 17. jul 1946. godine, pošto je sud pre 2 godine utvrdio da je tog datuma general Mihajlović izveden pred streljački vod i ubijen. Za Dnevnik, Veljko Medić. Reagovanja brojna, smatrajući odluku skandaloznom i sramotnom kojom se, kako navodi, vređaju istinski borci protiv fašizma i ogromne žrtve, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović ocenjuje da se Srbija tako stavlja na poraženu stranu u Drugom svetskom ratu. Šef diplomatije Ivica Dačić smatra da odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića nije korak ka pomirenju, niti ka istini, kao i da nikakva odluka bilo kog suda ne može da poništi istoriju. Ni ministar unutrašnjih poslova nije zadovoljan odlukom suda. Kao potomak partizanskog borca koji je učestvovao u oslobađanju Beograda i Srbije od fašista tokom Drugog svjetskog rata, mogu da kažem da sam lično nezadovoljan rehabilitacijom Draže Mihajlovića, ali naravno ne mešam se u nezavisne odluke nezavisnih pravosudnih organa. Oni su vjerojatno imali više argumenta i dokaza nego što ja, pravnih argumenta nego što ih ja imam. Vuk Drašković ističe da sud nije rehabilitovao samo Mihajlovića, već i njegovu vojsku i celu Srbiju, sa koje, kaže, skinuta anatema, da je podržavajući vođu antiokupatorskog pokreta otpora i ministra vojnog izbegličke vlade u Londonu bila na strani Hitlerovog Trećeg rajha.
Čamir Jovanović smatra da je rehabilitacija Draže Mihajlovića izraz dezorijentisanosti društva, potvrda hroničnog gubitka odnosa prema prošlosti i još više dokaz potpunog gubitka ideje šta bismo kao društvo trebali da budemo. Za Vojislava Šešelja odluka suda o rehabilitaciji je jedina moguća i zbog toga bi, navodi, ovaj dan trebalo proglasiti danom sveobuhvatnog srpskog pomirenja. Patrijarh Irinej želi da epilog rehabilitacije bude i pomirenje srpskog naroda i prestanak ideoloških podela na partizane i četnike. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osuđuje, kako kaže, svaki pokušaj istorijskog revizionizma.